Joshua chapter 3 verse 4 1, 2, 3. And they commanded the people, saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests, the Levites, bearing it, then you shall set out from your place and go after it. Yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Do not come near it, that you may know the way by which you must go, for you have not passed this way before. Here uncharted territory is big. Why on that too? Bama itile. Baba na thili tuani. Baba na bangale hat giver ki bol ki yo papsi. Mahale papi banga. Prayer unknown. Player unknown battleground. Why talk about unknown battleground? Lu di papsi ya. Tuale ilun na dipin. Uncharted. Bang tidak. Akibat ngeilouh. Akibat liom ngeilouh. Jadi kisah tadi na. Akibat liom lo. Why alu dia kisah? Why peka uncharted? Kisah apa? Why territory alu dia kisah? Ahi. Yaya orang kata Joshua ha. Ia jangan ha. Aigupta kama pata porhiau jin Judah Israel dia porhiau jin Aigupta kama pata pathani pihiai le Aigupta kama pihiai jin kum som li sum va le biwa wa ava vai hinduna kanan kama lu deku wa ya mosi sita mosi asi hinduna Joshua pikha mosi din munon waile why mosi din munon wajakha Joshua pe kia pathia ni thupia injin why ana ge pe chu banga ichile hang san le hang san ta ki nomun la jiwe kan huna hia di wahi cha pathia thuma na pia injin because you're going to the unknown territory na lu ngeilouh na gawa lu ni ma kisane ziakina mo yaya alun ngeilouh na gamal hu ya kisara izakina yaida you on its time chukare bana what God commanded people to do commanded ani pite bangi ahis tumale what na when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the priest then the Levites bearing it you shall set out from your place and go after it. For example, Levite na Ark of the Covenant pathian bopin. Aso apai na mungchamuna no le bangchale. You shall set out from your place. Na om na mo apat na paiheliwa waipe na zudigo. Sile kana. Uncharted territory ilun tuma theyo na gama ludi ana kisaka ai apoi mo ma peju khana Pathian, Ark of the Covenant, Pathian omna, Pathian la ngeilouh ka suat le buai le. Yai te komang le ie jaina. Amau ka kanan gama patok pa extra, Aigupta gama patok pa yunchin. Waya, ngai bang le, ngai bang Aigupta gam le. Hi chiao pa le biwa. Hia lu to the bia lu to le chu Palestine tiom le biwa. Hele Palestine te omleo wala kito na ote janga lukele chilao jin pathianin agala et kuasa kiti ta kuasa pen jin ya kanan gamale lutoi biwa Jordan lu mo ai ya o pathian o salo nge amau te hindi we biwa na samya pathian o sa unjin pathian pai na o ya mu unjin ya Ark of the Covenant pathian bo apai na pe amu nawa wai ba na sudi wahi ya ana ge thamori le then you shall set out from your place ya command number 1 tuna yet there shall be a place between you and it about 2,000 cubits of by measure do not come near it na you are pai lo chebe ya
1.5 kilometer ya cubic bang 2000 cubic bangza chikana ele 1.5 kilometer via kitchen gamla pia paisa ko anwa ama uzuri ben na lo mo zata ta azuyu kisam ya bang sekali kaya na suci cari mo mitam pila sudah tuang tuang di lekin ka sudah na cu 1.5 kilometers via gamla but kay ala ma pe Ark of the Covenant tuổi biển áp biển lưu nào đi vì sao không mình phải đây mình khác Ark of the Covenant tuổi bao nhiêu mò ama khác sao bao nhiêu đây là bảy điểm chín Ark of the Covenant đi bao nhiêu đó mà không chỉ là tuổi đó thì nó không bao nhiêu ama trong đầu đi ho tuổi ta tăng bao nhiêu thì cái Ark of the Covenant hơi các tiểu Bible tôi lên mình chọn tay lên anh ama wa phát đã đi bị thế nào 1.5 km ra thì làm lại đi chơi lên bằng gì thế này mi chỉ khá đi phụ lệ của bọn lại về siêu nhá mò vậy bằng gì cái gì vậy không đại biểu nào còn đâu ta nó nhảy ông bằng gì cái bằng phản ai được lên phu già không mà cái cũng bắt sờ ông bay nào vậy chiều thật thế bây giờ là 1.5 km sạc cổng lao đi hút già hát già thật kinh năm thì đi you shall have space between you and it about 2,000 cubits by measure do not come near it abana result of following God's command you may know the way by which you must go, for you have not passed this way before. Again, you may know the way by which you must go. What that means that you here are Ark of the Covenant. Pathian bo pen ama apai din. What ama apai pen na ka asya kale. What ama apai pen o pidi chin. Aur pichya ha bang chidi. Uncharted territory chana lampi chilo ke chana hiya apa hian bo penin lampio ni ngai jebe ele tu lai ta ipoi mo mama all hope is gone bang achi de in ka tum che bang achi de kalai sim bang achi de pa se ka feel de ipoi le fix your eyes upon Jesus but hian et mo abana the Ark become the navigator, the GPS for Israel. Kau yang makan kopi dari kau ya. Nanti sama masuk ke po, sama tak prepare saya English prepare. Kagian saya ini power ya. Tahu ya no. Itu tadi. Itu sama di. The Ark become the navigator, the GPS for Israel. Alam pikir oke bako. Buka kisah thodan. Baik khabe Bangalore lam lam aku mission film raya baik khatam le sang mujhe ka sadiwa lam pichelo GPS on baik dam chunga he partner di he kaswa hi hoina di te dam chunga ka he partner di agia dam chana o haida mo he ke akama GPS ko phone en tai tu Uncharted territory kia dengan Uncharted lah hilaya anak en kata mungkin why bang kau navigate mungkin katung na di mun tungke be nama siapa ya more than 60 kilometers semua lah kegiatan pe adi nga the Ark becomes the navigator for Israel aw adi alam pi dua pagi ke and le ya guna mo bangsa kali patihan na bidana sampo bangsa kali tahu bangsa kali patihan ataka sampo mi asampo ya guna kita kata ni saya guna ni mo ana navigate tak tu ni
bắt hay hay ăn uống sa example là gì cái này mi so cái gì mà lẽ so cái mà lẽ anh thấy không mi so cái gì cái hút ta sorry cái nào làm anh khi đi mi so cái gì so cái mà lẽ spice real spice đấy luôn cái bên bên đó akelo sesuatu kalian awak itu nak navigate ni memang tak kita navigate sah doa apa tadi mau ama navigate tu apa amin kami bicara apa ihin kuah apa tadi kah ikin tak tapi orang navigate dalam biar itu dia nak kita le mungkin kalau dia mau ama kipat dulu ni haleluya ama kipat dulu ya le ama kipat dah Aja tu saya panggil dia ni kanan gam, you know, ini sesuatu connected kanan gam, fezi hidup ni wah, alu namun dia tu dia ama alu dalam alu pindah cina ni, ama nak tua apa yang pilih, tu tua apa yang pindah, sesuatu kalau pindah, kita apa yang saya ni, ya, perjuangan cerita ni, pertian masa satu ni. Ele ite dia kita naya lemo pada ima sak kiri jadi pikir hati ini amin kisah boleh amaya orang je Uncharted territory alu di bawah Jordan dulu ini amaya that means Joshua will not have any strength to pass over that Jordan why Jordan karena di mana Joshua ini ni miliar ni vel kan di kanan gam alu nadi ngawai Jordan lu akan ping, ada Jordan lu yang memang malu, anak muka Jordan lu, why pin amahan akan ping, so lebih Joshua, why pat yang teaching, ya, kehun, amen, haleluya. Tuan ikan joro itu anak orang mai the, muasa bibian orang mai the, Himalaya, why hujan apa tiada, my darling, kehun suyo, jadi, haleluya, amen. It is the navigator for you spiritually and physically and spiritually. Mahabana. First step to see the Lord doing wonders. Apa yang mama? First step. Patiari na ating lamdam ahi di na de le. Yai a first step ahi. Amen. Yai tuntun na yai bayai tu sa tuntun na. First step to see do God. First step to see Lord doing wonders. Tilamdam tahi di ma patiain analameta na tutona analameta ahile patiain tilamdam ahidi namu nalamet le ya ahi. Baris komni 1, 2, 3. And Joshua says to the people, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonder among you. Sanctify yourself. Kisiang berun. Amen. That is it. Ginali na hibag tayo. Himalaya ya ahi mga sanctify yourself at sipin agin tako kayo. And they sanctify themselves. Kena itu tuan akan dilipat yang itu mahal tu lo di kalau lebih tindak tali amanah anak mudi dilipat yang mo nih kuat tindak tu bisa tak anak mudi le ini kan ini siap dulu jangan anak lo sanctify yourself nah itu tak ada sanctify nah siap dulu sama aja ini amin nah kalau jual Berikut tu Patiarina tilamdam ahi utale Patiarina tilamdam ahi le thulu la ya China sanctify yourself first kisya do padu jigi de to pan to pe de iki sanctify kisya do mai
ตัวเล่นพัทยาลินนังอ่ะในสุวรรณถิ่นลำดาอะไรนี่เซนติฟายนะapa nak for money I 1 2 3 all they have spoken and those who bore the ark came to the Jordan and the feet of the priests who bore the ark dipped in the edge of the water ano le kuya ka toy pa pere ka toy pa ark of the covenant toy pa mai ha toy no le to in chin zui wei bewa ki zui jai ta pa le zui ta ho le a zui chang kha wa ya Jordan lu ano le chai pai ma sa na ke pai ma sa le kai kyang nu no le cái số đang được về tàu bá cái số nó nóng bôi các bạn chỉ cãi như vậy là nó phải sạch thụt ba đi về mà dùi nghe người này là mà sao nhá câu sẽ đang đến bỏ bằng một điều gì đó ở bên trung là mà phụ tê thì đang nằm mò bây giờ là bắt phải là phải sạch mà sao Israel pai sama sarung pai sama sarung mo Jordan lu tutta hong chi cha Jordan lu atuk ta ko kha ke le ke na pho bang ma cha Jordan lu dai ve a Jordan lu pena bangasi le and those who bore the ark came to Jordan and the feet of the priests who bore the ark dipped in the edge of the water tui ba khai khatawi de wa na manuya tui a khoi khak ta kwa aban phe ma le Sindi wa ala aliante 1 2 3 Let the waters which came down from the upstream stood still why whatever khoi khak to kitona why tu ro atuna pa ta ro su zo te kha why ana lama an kho le amen nama siapa nang basikal Israel kan kan sih juga sih piu tuh tai deh be malah nang lewat mana pasti papa kita tahu papa itu mau sih mana itu lah akhirnya anak kita tahu papa itu apa mau terbaik kita apa apa yang seorang nulis sih karena akhirnya anak tahu apa jadi apa yang seorang tahu deh tiga ai cha là tôi bằng một bộ bà sụt xẹt bây giờ là kita bukan được bây giờ na bây giờ cái này bắt đầu phải mà sa amen Uncharted territory là phải cái bắt đầu am sa tua itu ada Uncharted territory kan sih cakap mo na nice na career yes na career tu kali Uncharted orang tay be bang sidi kat tu sahaja ya Uncharted bang dia kan kau ikat sama boleh Let's ask God, Lord, let me see the ark move. I will not move unless you move. Amen. What is it? Uncharted territory. Tuan bang mengatang wan pat ka. Ngai zo to kisah le ngai uncharted territory. Uncharted territory. Ni tu nak apa? Mai ole ni hat bazui suara. Tàu ba chỉ riêng why you know tàu ba Uncharted territory là đúng cái ta mà player battleground chỉ là mà player mà ya hả player battleground mà cái số quay ra cái ai à chú battleground đang nhìn nắm bà này rồi đi về battleground này nắm à chú nắm nó phải nhìn chú player battleground nang ada lah, unknown battleground di semua. Why apa play itu nak kap hari itu, dalam dia apa tak kau ikan, no apa tak apa ada kap siapa dia apa tak dalam siapa. Medike,
Tip mo. Kip emet kip. Amet kip pet mi da alam you know ka kasi kasi. Namuya pada tu kata ka. Mo, minta na. Ye Uncharted territory lu keju. Unknown battleground lu. Thang ka kasi kasi. 진짜 가pan PC kasi na. Aman. Huwag ko pa kung pa sa di. Nang dara namin. Kung ko siya sa siya ya. Wala pa ko kung pa sa di tu pa te. Pa thang ka ba pa cái đạo diễn anh là cái không phải bắt sai đấy không chị không phải anh luôn luôn cho tài sang diễn mà cả cái không phải cái diễn này bao giờ đâu cũng cắt cái đó đồ ta ông không có lẽ thì xem nhá tôi phá tài bề hiểm hồng điệu anh đi xem cái game cái lại đi nó này walau baik keno, walau mak, walau pakai ngaizo keno, walau pakai keno keno, anak puna, perhatian tu kali lah kali lah aku dah pakai kali dah, mau pakai je, patah, medic kali tak, dia tak boleh pulang dia, lihat dia, kalau suami ni ngomong lo, tengok. No con chuyện này rồi đây ở cái chúng ta biết mặt cái khá đấy không bây giờ cái ấy unknown battleground unknown việc xem đã đúng việc xem mà học người mà chú navigate được phát hiện ra sản phẩm amen hallelujah tua sang khâu nhà bố đây để phát hiện khác met kỹ ở bên đó ta tua khác mà phải sang cái gì mà nung suy cái gì you know, the water stood still. Male, namun mo, bangsa kali ya yuna. Pasti ani na om pipite, waya, Jordan, bumi, akhir apa tu cakap. If you have a problem that you cannot solve, don't try to solve by yourself. Let God put His foot on that place. And that problem will depart. Hallelujah. When you have a problem which you cannot solve, don't try to do by yourself. Look at God, what God has done. But let God put His foot on that river more, and it will depart, and you can go through it. Amen. Now, what the priest do? Priest then mangahin. Sipom you one they boarded the ark and came to Jordan. They boarded the ark, but they don't want to touch the river. Wow, I love you. Please, Yamina. I took walk. Allah, you went for him to that. The feet of the priest who bore the ark deep in the edge of the water. Result of letting the ark lead the Uncharted territory. A result of Simcomi 1, 2, 3. The water which came down from upstream stood still. Abana, Simcomi 1, 2, 3. The priest who bore the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of the Jordan, and all Israel crossed over on dry ground until all the people had crossed completely over the Jordan. Abana, what the priest do during the crossover of Jordan?
bore the Ark of the Covenant, stood firm on the ground in the midst of the Jordan, and all the Israelites crossed over on a dry ground until all the people had crossed completely over the Jordan. More, a priest then bore the Ark of the Covenant, stood still. Digde no iwa. Digde no. Baiguna. They stood on the problem. A problem to kadihu naman mo. It's me pa isa pikiwa. Hallelujah. Abana. Stood firm. They stood firm. Stood firm as you are the priest of God till all your family pass through this Jordan. God say yeah. Tu lai ka kanang ka patya tahi tani be. Ni patya ika siapua bo tai priesthood of pia male royal priesthood ang bo ke male kisa. Adhiya what must the priest do? He would priest ipai. They stood firm on their problem. Adhiya ayude tu lai ta kanang pia thak nahi le. Yesu kuala stood firm till the problem pass. Don't take your foot away from the problem. Stood firm. Namanya aksa dele lakilawi. Ui aha ubi apa lu pai? Ma, vana sakale dingo, sakale dingo. Stood firm as you are the priest now. Siang putih dia jadi ujian. Milian ni kau ibu wala ki samo. Wajib ting Jordan lui pas over ibu. Afek apa ibu sudi kau ibu wa tulo dimu. Milian ni tidak kabang saya pas di rumah wajib kah. Boleh. Agi warga boleh. Di ibu wa. Ahong pas hipek jawa amau le pai hipan ibu wa. Why ba piang taka ini more. Sometimes we need to stand still, stood firm on the place of that problem until all your families get through it. Amen. Na family the white problem pina pass through na stood firm, so stood firm. Abana. True leader True leaders stood firm in the middle of uncertainty until all his people passed over through the river of uncertainty. The true leader stood firm in the middle of uncertainty until all his people passed through the river. Namanya, true leader is a true priest. Patiana para priest benitu ngeilouh. Haksan le pero japai sakte. True leaders stood firm in the middle of uncertainty. So you are a leader in your church. You are a leader in your school. The leader in your family. Ipate ibuti homo ibodam na tupa ya tuba. Ana na kana yo le na leader ipani le mole. Adiya. Why not stood still? Children of God must stand still, pray, trust God, and never give up until the last person passed through from darkness to light. Amen. So children of God must stand still, pray to God, and never give up until the last person passed through from darkness to light. But I need why as a priest, I didn't done it. It's what I did not do. Hallelujah. Bore the ark of the covenant of the Lord stood firm
Asin magna turina nang le pathian na mana kipayan stood firm in where you stand. Tulay takin na nakaksa ng mupen na overcome ma stood firm kaya pagyan. Hallelujah. Conclusion, isang gini kayo. Uncharted territory na pagyan na haay pagyan. Pathian move at pagyan. Go to the pastor. Go to your elders. Mo, upati kaya pagyan. Pastor kaya pagyan. Ay kaya kalama. Yun na tulong sakit. Kaya pagyan tulong sakit. Kamabandi. Kaya tupuna. Kaya kaya tulong sakit. Sometimes we need to wait for a long time. Pathian na pala. So pinapayong the patience na. It's kaya po ito. Nunga, ibang anang ay wala. Nunga tatili anang ay wala. Ito pa, kaisang yaw. Solo takan di kayo. Nansinulit. Uncharted territory aludin din. Mo, blessing dia hilaya. Mo, uncharted blessing ground dia hilaya. Mo, uncharted battleground. Unknown blessing ground dia hilaya. Unknown battlegrounds bagi. Sejak amin, bagi sakit. Because we don't listen to the word of God. Kino kiwa chukahi. Mo relationship pada kino kiwa. Pathian ko kasama din na. Sapot pio ako. Ako po kiwa ko eh. Hallelujah. Pathian ang hindi apida ni ko yan. Sometimes, most of the times we need to see Jesus going to work for apa yang lain. Patihan perfect will of it. Patihan perfect will of it. A permissive will of it is how. A perfect will of God perfect patihan nangading na career natin a perfect will of it. Oh. Nangading na pasaliyam na lumiliyam de a perfect will of it. Patihan Hidale pathian o nasangin kenge ni a perfect will ang karutina a permissive will a permissive ang kanile. Hijira ke jale to pa imo kemo ama ko kiti mai dia imo to pa uncharted territory pa ni ama ko kiti mayo nakachili loi to pa ama to uchi khasip na bangande da si zoli ama pa yo nang shaba traditional na papa. Kaya ay pilaw na. Ano na yung decision? Ay na to. Ano na yung to? Pilay na mo lo. Yung kamay mo. Taktakin na. Ito pa ito po nalasan na niyo. Wapat na. Kaya try. Oh! Buhay lang, ano dyan? Ito apa ka ito balasak tadi? Kaya try mo, oh! Ano dyan ito balasak tadi? Bakit siya nalasak ay buhay ito? Balasak nila. Career kong lehi. Career. Mabana, patihan ka, nasip na lamahitali. Secular lamahitali. Ito babing piyo mo na din. Kaya ka rin ng mga kaya ng desa ang ikan mahili. School teacher mo ito pa, ko'y muna kay ka-Filipin niya. Ko'y muna nang ito pinanina kalkaswan niya. I want a revelation from you tonight. Use it kaya buhay din. Tisang mo, a perfect will. Yan ang magtawag. Numuk yan nga. Oo, ito ang porque não na pon de cara ikuma akipuzi na ni dineka oh ikuma boy ta tamitche nakipu lo ni kali sa kana polo ni timo tidak ile ka perfect will so ani do de mo pa fa por kile ni de tidak ile ka perfect will le wai na masyaga hile wai ta chi duma ka ken permit ya ile ama ade de ile permissive na masyamo
cái là một cái ta tại bộ của bộ lên chúng ta ta ông muốn cười rồi cái anh đi ra thủ anh đi đâu là thủ không gặp giặc sai thủ anh đi ra anh sẽ đối diện với cái thủ nằm xem nhá bây giờ các bạn thiệt thủ cái gì cái thủ chơi thế rồi amen ini saya mau permissible saya tak begitu. Walaupun permissible lah, tu pak amat nak kita sakit ni kita kau ni kau dah nak kau ni nak cakap, bahawa mesti kamu dah nak kau cakap kamu dah nak buai do cakap kamu cakap kamu nak cakap kap nak kita tu mana jadi kap. Saya kau ni bagi puntai je. Pak kita nak bos kita, bos kita kau cakap. Hilau bino kat kiri boy. Jadi pasal bos tu. Why do you? To apa tak tahu apa kau jadi uncharted territory. Zigzag uncharted territory every second, every future, even 1 second from now, then uncharted ini dia boleh. Adik mau, kau jadi uncharted territory yang lu tinggal orang ni. Lord, hong lagi no, akan nak dia lah. Awak bangsa bila tu nak bangsa mudi tak mau. Pasal bo bangsa mudi tak. Saya semua ngeilouh je tu raya kau yang tadi. Tunai nama muning Yesus tu pipa. Siapa? Ama muton tu ning kau muning Yesus tu pipa, kau muning Yesus tu pipa, kau muning Yesus tu pipa, ma muton tu ning. Pasal kali Bible lah, sedang kali Bible lah apa? Bible lah ama muning Yesus tu pipa, Bible lah ama muning Yesus tu pipa, Bible lah ama muning Yesus tu pipa, ama muter kumi, kuma muning siapa orang nak mulu di desa, nak tupu nak tinggal di desa. Satu nama muning Yesus tu pipa, yai macam mana? Bible lah ama muning Yesus tu pipa. Yai kau kan nama kat apa siapa lah? Nanti kau ni nama tupu nak lahir lo, lekor sabah nak gintar sah, pilih dia. Semua orang itu apa kita? Jadi apa tadi? Amin. Tuan itu pak uncharted territory yang lu dikai kita ina mana? Kali uncharted territory lu dikai kita itu panakon wangi. Bangkit untung dari itu panakon wangi. Nang ahi kau et. I will move when you move. I will stop when you stop. I will sit where you sit. Because without you, I can't even move an inch. I don't want to move an inch without you moving it. Amen. Hallelujah. Baiklah. Baiklah. A move ni, mo. A move dan siap lo jadi apa kan? So apa yang kita buat yo? Cibok le, huang liam phải le, huang li, một cái tum huang li, vậy thế đâu, mà le, vậy tu tết thì vậy thì đâu vậy tu tết mình huang li mặc chana, thì nói chú, mà le, thì sao nhá, vậy mà bạn đang đi uncharted territory à, nó không phải đi đâu, nó sẽ đi đâu, nó thì kinh nghiệm gì, ai sao nó thì ngại về, nó mà sao nhá. Huang li phải đó, chỉ là cái số cái này, chỉ là cái phiếu, đây là mà, 1, 2, 3, 4, chỉ có đâu đấy, 1, em thấy quá, thì chỉ cái số cái này, 1, style này đâu thì cầu đi về, why you just see pen, ở đây có lẽ hay có lẽ, chỉ lẽ hảo sinh ra là dối thôi. Các bạn đang 1, 2, 1, 2,
2, 3, 4. Oleh, no. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hivi wa. Kipil sak dua lagi ya. 1, 2, 3, 4. Kata bang. Kita boleh. 1, 2, 3. Hello, baby. 1 more. 2, 3, 4. 1. Itu boleh. Tik. Capai dia mah. Ini siapa? Tu abang saya ayah kau ikat kasihan siapa? Hidupnya ahidan teki, ahidan asli siapa? Sakat ahidan ini. Boleh, tadi tak boleh. 1, 2, 3, 4. Enam ya cakap ini. Nang le nama bang nang Uncharted territory nang ahidan ini teki ini pasien. Itu ayah. Nama siapa yang? Oh. I will move when you move. Đâu đã là này bố lên thì chất vải đi cái bò. Sau pha phải xiang lúc thành phải chua vải vải. Tua lên. Quay ra cả Lord, when you move, I will move. When you stop, I will stop. Mò. Sáng được đi phản quỷ bôi hiểu không? Không phải là sáng đâu. Này kịp nhẹ đâu quỷ. Đi đâu nào? Kalau anak saya sáng rồi được đi việc qua đây ra rồi ông quỷ kiếm mò. Các số thảo ở trên cái thế, đi đâu mà ha, nào những khoa môn chứ à, bài thi đầu cũng mò, chắc cái lên trên cái bài sách xem mà này, bài này, cái hình sinh ra, nó chỉ được bao xóa này, xóa bắt đầu, cái nó, cái hình tụi không, cái hình tụi cái là bao tụi đi vào này, nó bây giờ chúng mà này, thì xem mà này thì đi to, nó có bài đó này. Di jangan pakai bang kamu, tiada. Di jangan pakai bang kamu, doa. I will not take any step without you. Di jangan pakai boy. Tiada. Haleluya. Boleh. Siapa yang akan saya ini Israel jadi dia. Tu dari saksa kau buat beli tu bapak teman tu beli tu pada awak kali boleh